tijela, stvarni govor tijela. I ako neko zna da osjeti toplinu i hladnoću, koga ima ovdje da mu nisu ruke ovlažile? Koga ima da mu nisu ruke bile hladne? Koga ima da se nije prepao, a na rukama osjetio da se prepao? Ko to nije buknuo bez svoje volje? Ko nije poblijedio bez svoje volje? Sve je to koža, sve su to emocije koje su divno pretočili gospođa Lidija i Vehbija, a Vehbija, neće se gospođa Lidija naljuti što ja o njemu više pričam, je bio taj koji je na neki način i na nas sviju prenosio. Vjerujte mi, kad god sam imao kompliciranog pacijenta, Vehbija je bio taj koga sam ja zamolio da odradi, jer Vehbija je imao još jednu osobinu, ima i danas, koga zna dobro, zna zapričat osobu, znate. Zapriča ga sve u 16, da čovjek ni ne zna da ga boli, ne boli, Vehbijica to odradi, tako smo ga mi iz Miljava zvali, i na neki način Vehbija usadi neku snagu, neku energiju. Sigurno da Rozan metodu mnogi ne poznaju. Ona zaslužuje da dođe na ove prostore. Vehbija je već učinio i mogu reći osposobio dobar dio terapeuta koji ako budu znali i ako je budu iskoristili, pored klasične fizikalne terapije, pored klasične manualne medicinske masaže i svega onoga, i Rozan metoda, ali za tu terapiju treba imati dušu. Znači dušu koju su vam preporučili gospođa Lidija i Vehbija, zato vas mlade ovdje molim, pročitajte knjigu, vidjet ćete, knjiga je vrlo lijepo pisana, lagano se čita, ali sporo. Sporo jer razmišljate šta ste pročitali. Ne možete preći, a da ne razmislite. Usvajate, to postaje dio vašeg ponašanja i vidjet ćete da ćete vi jedan put biti Rozan terapeuti. Nećete ni znati da ste to postali i uvijek gledajte samo čovjeka, ne bolest. Danas ima toliko bolesti, toliko tehnologije i kad pročitate neki prospekt lijeka, nema šansi da umrete, ili tako? Pročitate kontraindikacije, umrli odmah poslije uzimanja tablete. Šta je? Farmaceutska industrija se ograđuje od svega. Vehbija se ne ograđuje. Vehbija nudi, pomaže, gospođa Lidija ga razumjela. Propisala, prepisala, dopisala, Vehbiju razgradila na sastavne dijelove i divno to iskoristila s one psihološke strane. I u ovoj knjizi ima jedna poruka, probajte upoznat sami sebe. Da li od sebe najlakše odustajete? Ma najlakše. Koliko puta oni koji su debeljuce drže dijetu od ponedjeljka, je li tako? Ja prvi. Ponedjeljak za ponedjeljkom. Najlakše mi tako. Koliko puta obećate sami sebi da ćete ovo ili ono popraviti, ispraviti, pa opet od tog nema ništa. Ali zašto? Zato što se ne borite za sebe. I zato vas molim da probate na kraju ove knjige, kad je budete čitali, da izvučete jedan dio koji se zove Svi ga imamo, ali ga svi ne koristimo, većina zlorabi. Da li ste ujutru kad ustanete zastali za trenutak, pa da se opet našalim? Crnogorci imaju stolicu pored kreveta kad ustanu da se odmore. Vi probajte tu stolicu staviti pored sebe, sjedite i malo uključite svoj uključite pola minute, minutu, dvije vlastite tišine, vlastitog mira, pomirite se sa sobom. Nemojte odmah obaveze, joj moram ovo, moram ono, ne moram ništa, moram da se smirim, da budete realni. A onda krenete, onda obaveze koje dolaze nekako lakše prolaze. I jednoga trenutka to se sve popuni, nema više mira, nema tišine, opet sebe obezbijedite minut, dva, da vratite onaj mir od jutra, budite sigurni da će to biti. Ova knjiga to poručuje i zato ovu knjigu zaista preporučili su je studentima. Ja sam je čitao sa zadovoljstvom, i opet ću je pročitati, Bog zna koliko puta ću je pročitati, jer ima poruka koje vrijedi zapamtiti. Ja, kad sam bio u vašim godinama kao student, sam pisao pametne rečenice i slične stvari,
nažalost, uglavnom pisao, a ne baš primjenjivao, ali su mi se dopadale. Ovdje su sve primjenjive jer imate praktični dio ljudi koji su to doživjeli, preživjeli i danas su predmet našeg divljenja, ali samo zahvaljujući gospođi Lidiji Vehbi i hvala im. Na promociji knjige Putokazi za bolji život prisutnima se obratio i Hafiz Sulejman Bugari. Vjerujte, toliko sam družio se sa knjigom, ne sa ovom sada koja je sad pred nama, ali ubijeđen sam, i tu koristim priliku da se zahvalim uvaženi profesorci, što nam doista svima otvara mogućnosti da se malo zbiljnije pozabavimo energijom koja je prisutna u svima nama, ali ona je možda nesvjesno ili svjesno zatrpana ili možda uspavana. Pristup ovaj koji nam se nudi, prvo meni kao slušalcu, doista, pored one inteligencije racionalne koje smo dosta koristili i emotivne koje je od velike važnosti, ona je već otvorila polje, odnosno je nastavila, nije sigurno prva na tom polju, ali je nastavila jedno posebno istraživanje kad je u pitanju i onaj spiritualna inteligencija, odnosno duhovna inteligencija koja je od velike važnosti, jer ako pratimo govor Alberta Velikog, između ostalog kaže, kada pojašnjava šta znači inteligencija, intelektus, on kaže da je to neuništivo Božje svjetlo. Pazite, ovaj neuništivo Božje svjetlo, to je dakle taj duh, ta snaga u nama koju mi trebamo da je analiziramo, da je prostudiramo, da je nađemo i da je na najbolji način upotrijebimo u našoj zajednici kako bismo mogli da osjećamo upravo život. Ne da stalno govorimo o životu, kako bismo vas da trebamo učiti da živimo, ne kad ćemo već jednom početi živjeti. Upravo Lidija nam nekako po meni, ona nam govori zašto već ne živite, šta se to dešava, sam naslov knjige meni, recimo putokazi ka boljem životu. Znači već se kolektiv ne slaže sa životom u kojem je sada. Znači ukazuje nam ima li ti putokaza kako da dođemo do tog života s kojim bi trebali da osjetimo. Da osjetimo mir, ljubav, zadovoljstvo. Također, čitajući knjigu, jedna rečenica me posebno dirnula, kaže, kada, opisujući dakle, onu amigdalu, jel? Taj stražar emotivni, kako ga zovu psiholozi, koji inače ima zadatak da čuva kada je čovjeku nešto neobično, teško, kad ga izbaci iz takta, onda se javlja stres. Kaže, kada me nešto izbaci iz takta, ja sam onda pitao, je potreban neki takt u kojem trebamo da budemo. Pored ovog muzičke, ove mjere, da takt znači i to, ja sam vidio da takt također znači najljepši odnos prema drugom. Takt znači biti obazriv, ljubazan, nježan, pristupačan, na najljepši način prema svakom. Taj takt iskoristila ga je po meni, možda ću pretjerati, čini mi se da je uzela i zbog toga ovog dara ovdje, nama svima danas Vehbija, on je upravo dar. Upravo on je potvrda onoga nisu slijepe oči kod čovjeka, već srca njihova su slijepa. A on kaže, ne, iako sam slijep, moje srce je živo. Zašto dopuštamo da nam srca budu mrtva, bezosjećajna? To smo učinili zbog možda pogrešnog pristupa nauci, znanju. Interesantan mi je Antun Krajcar, jedan doktor medicine iz Hrvatske, konkretno iz Istre, kaže on postoje dvije vrste nauke. Nauka koja izlazi iz uma i nauka koja izlazi iz srca. Ova nauka koja izlazi iz uma, ona je mrtva nauka. A nauka koja izlazi iz srca, ona je živa. Nama su potrebni ljudi koji će oživjeti nauku. Lidija je jedna od njih i svi promotori ovdje, oni upravo oživljavaju svima nama život i podučavaju nas kako da imamo takt koji će liječiti. A takt također znači, to Vehbija dobro zna, dodir. Onaj koji ima ljubak, nježan, topal takt, odnos prema drugom, sa njim je najljepši kontakt. Na samom kraju prisutnima su se obratili i autori knjige Putokazi za bolji život.
Ja neću da vam govorim puno o samoj knjizi, ja sam rekao onoliko koliko sam znao i koliko sam umio. Ja neću isto tako ni da se zahvaljujem posebno profesorici Lidiji za saradnju koju smo imali i tako dalje, ali bih htio da naglasim nešto što je nemoguće izbjeći. Da se profesorica Lidija usudila stupiti u kontakt sa mnom u smislu izrade jedne knjige kao što smo je mi sada radili. Ne radi se samo o tome da se mi razlikujemo u nivou znanja i da je profesorica teoretičar i tako dalje, ja sam praktičar, nego se radi i o tome da se ona usudila stupiti u jednu saradnju sa osobom koja je slijepo lice, kao što sam ja. Ljudi mnogo puta žele da pomognu, recimo, čovjeku sa nekom funkcionalnom smetnjom, bilo koje prirode, ali se ne usuđuju. Boje se da tu osobu ne povrijedili, boje se da li će to uraditi najbolje kako bi trebalo, boje se kako će ta osoba reagovati, tako dalje i tako dalje. I tu je vrlo važno da se usudite stupiti u kontakt s takvim osobama i da pokušate da im pomognete tamo gdje mislite da im možete pomoći u tom pravcu. Nikada ne možete biti sigurni da će ta osoba vas prihvatiti kako ste vi želili ili kako ste mislili. Možda se desi i nekako drugčije da to bude, ali pokušajte ponovo, nemojte nikada odustajati. Vrlo je bitna obostrana ta saradnja i prihvatanje jedno drugog. Bez toga nema nikakve saradnje. Ja sada kada sam radio sa profesoricom knjigu, mi smo isto tako, možemo mi pričati sa hoćemo vama ovdje, ali smo mi isto tako upadali u stresove i bijesove i tako dalje. Ja recimo, za mene je bio uspjeh kad sam profesoricu uspio baciti u stres samu. I pri kraju vrijeme nam je isteklo i tako dalje. I onda ona meni šalje mail i kaže, ovdje imaš masu grešaka, sve sam ti greške podvukla crvenom bojom. Ja njoj vraćam mail i kažem, ovdje se ne vidi ništa ovdje nema podvučeno. Dalje vraća ona ponovo mail i kaže, kako nema čoveče, u što gledaš, imaš masu grešaka. Ja njoj ponovo vraćam mail. Ja kažem, ok, sad sam shvatio, obilježio sam ti sve greške koje sam ispravljao, obilježio sam s brajevom tačkicom. I sad ona ponovo piše, kaže, kakvom brajevom tačkicom, šta je to? Da njoj kaže, pa kakvom ti crvenom bojom meni obilježavaš kad znaš da ne vidim čovječe. I ona ponovo šalje i kaže, joj, izvini, ja zaboravila da ti ne vidiš. To je u stvari jedan veliki uspjeh prihvatanja jedna u drugog kad ona razmišlja o meni kao partneru koji sudjeluje u jednom projektu. Ja ovo vidim kao jedan veliki projekat. Kada ona razmišlja šta je što ja znam, šta je što ne znam, kada zaboravlja da sam ja slijepo lice. To je nešto što je u stvari najveći rezultat svog ovoga rada koji smo mi imali. Ili s druge strane, recimo jednom prilikom trebali smo da idemo zajedno do pošte. Ja njoj kažem, hajde Lidija, ubaci ovo pismo, ti si brža nego ja. I ona je odšla da ubaci to. Kada se vraćala, nekako se vratila brzo, a imala je, cipele su joj kuckale, i osoba koja je naišla, koja u stvari nije bila Lidija, kuckale su joj cipele isto kao Lidine. Ja sam mislio da je Lidija, kako je naišla, sam samo nju prihvatio ispod ruke i kaže, super, reko, ti si prava carica. Međutim, žena koja je bila tu u prisutnosti, ona nas videla i ona je videla da ja ne vidim i ona meni kaže, jeste, kaže, u pravu ste, ja jesam stvarno prava carica, ali ne ona koju vi čekate, sad će doći vaša carica. To je, ali, šta je što ja hoću vama da naglasim, neću vam puno uzimati vrijeme, hoću da naglasim poentu te jedne socijalne integracije, jednog kontakta, kako zove, povjerenja, jednih prema drugih. Dajte šansu onom drugom za kog mislite da je on slabiji nego vi, da je, ne znam, manje pametan i tako dalje. Nemojte mjeriti, nemate pravo da presuđujete, nemate pravo da osuđujete, nego pustite nek sve teče svojim tokom i vi pokušajte biti uvijek pozitivni, pokušajte da date da nešto dobro